أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سورة الفجر. الله عز وجل سورة الفجر مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah fi udi tanggal Jepagol surah ko Madinah kainirado sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tawdu'i inna tabidi mening fatahna laka min urditani ma'an annabayon fathan urdital mubinan panggungal. Men urditani maka do urdital panggungal fi rondum liyaghfira laka Allahu fi Allahu ya panoma ma fi undun tinding wande Allah tabaraka wa ta'ala o yafani kema ma taqaddama hunde ko ardi min dambika immorde e bakkatu ma o wa ma ta'akhkhara e hunde ko sakkiti e kadi wa yutimma o timmina ni'matahu moƴƴere makko den alayka e dow maɗa wa yahdiyaka o fewne kadi ma o tawa o wona himo fewnude ma siratan e laawol mustaqiman koccingol. wa yansuraka Allahu on no wallude ma nasran ballan azizan teddungal. huwa alladi ko kanko Allah woni on anzala jippinɗo assakinata deƴere nden tabital ɓernde nden في قلوب الذين اندربت بهم في قلوب المؤمنين اندربت بهم لبهم وجبن سكينة اندربت مبدن ليزدادوا في ببيد إيمانا قمدنا مع إيمانهم وندد بقمدنا المبدل. ولله والله هردري جنود السماوات كوني لكمولد والأرض إليه. وكان الله أنتاتك عليما كو أندلو حكيما نينيلو. كان الله تبارك وتعالى
وصار إن ريد لنا قردين مكو كان حقق الفيلا والمكو ليدخل المؤمنين فيه ونادكم دبرين قم دبور بهم والمؤمنات قم دبسنا الجنات الجنات تود تجري إند من تحتها سنبلي مجي الأنهار جلولي خالدين كبلوت تاب ما كبلوت فيها عند الجنات ويكفر وهبط ويكفر ويعفو عنهم كان مكب سيئاتهم ونريد مكبدي وكان ذلك دون دولاتك ناديد قم دم بورب سنة بك الجنة لطة يافني بكتوجي دون دولاتك عند الله كالله فوزا ومدى عظيما مونغا ويعذب المنافقين قلت نافقي بورب بهم والمنافقات نافقي بسنة بهم والمشركين يشركوا بهم كورب والمشركات يشركوا بهم كسنة بهم الظانين بأن سكوا بالله الله أن ظن السوء سك بنئو ما سك بندئ عليهم وني إلوما بدائرة السوء ينتظر بنئو وغضب الله عليهم الله أنتكي أولما به ولعنهم أهديبه وأعد لهم أمرني بجهنم إيد جهنم وساءت إيد جهنم بني مسيرا ردود ولله الله هردري تبو الجيا جنود السماوات كني لكمولد والأرض إليه وكان الله أنلاتك عزيزا كؤتبدو حكيما ينيرو ويكن الله تبدو مولهم إنا تبدي منك أرسلناك من نريم أن أنلادو شاهدا كأسيديو كأسيدتيدو ما كأسيدتولو ومبشرا كأولتنو ونذيرا كلبنو من نبدي أدونلادو وندو صفاجي لتؤمنوا بالله في فرد الله أنجيا ببه ورسوله إنلا دمكو وتعزروه تبدل إنلا دو وتوفروه مونن وماهدن في مكو وتسبحوه سبحين ربك الله ما سبحين ربك الله بكرة بالبي وأسيلا ekikile ay bao yadukul me'lin Allah tabaraka wa ta'ala jula inilaka sallallahu alaihi wasallam yadka Allah ilo magiri jimat wa tawdi marahat tode wa intaruddu ni'mat Allah la tuhsuha ikon kotako kono tawa ko imam de ma islam o ko wadi non ko on timidira nema jidi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina kala makere sitawi woni islam tawa kay mayre hala yonade makere timmode edan den yetta Allah nemini ben wodo nema islam moftuɗo ɗiɗo sariyaji ɗiɗo e moriyeji tawɗi no moƴƴani neɗɗanke on ka aduna makko e ka akhira makko no tawa e ɗi moriyeji yamelgol howrugol lewru suumaye ndu o newnani en o tawni en o newnani en howrugol ndu e won wo ko tawata takkodiri e howrugol ndugol no fof e makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko yiwi arayde yettamo e dowdi moƴƴereji ɗen ɗonomo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo jaɓan en ɗingol leydi moƴƴi faljereji ko yande mum ɗen ɗonomo yo yafano en kala moƴƴereji ko waɗa immorde e howrugol e naafugol e waɗugol tahajjud
sadaka je jangu Al-Qur'an enen daliji den toroka ko Allah tabaraka wa taala yo jabu kan ko jabo wo en toromo yo dumi en edi do mo jereji o ka bentina en majji o yettita en majji aray magawa ko ide yettira Allah tabaraka wa taala fottugol meden to e oɗo darsu ɓaawo darnugol darsu on sabu suumaye o ɗo kadi ko moƴƴereji makko tawde o tabintini en e peewal ngal e diina kan ko waɗi noon si tawi neɗɗo mo tabitaade e diina kan o tawetaake e arsiketeɓe fuɗɗitagol darsu ɓaawo dartagol darsu on ko woodi ɓe darsu darnete ɗo yo fuɗɗito haa ɓe feƴƴini no woodi ɓe darsu darnete ɗo yo fuɗɗitota ɓe nawni maɗum ɓe mortike e laawol ngol enen ɗum ɗon fof Allahu tabaraka wa taala o hisini en e mum ɓe weltanomo e lowɗi moƴƴereji haray amma darso on o wi no andirten noon surat rudditi e sinnama baafal rudditi e sinnama ko nandi hen kakala sewtama nanowo haala kan ko lukki ene mo faami gonoy ko faala en Allahu inni ɗo sura fi ruddital ngal gippagol ɗo ɗo sura hade me laaɗo ino Madina yettodiraka wonde oɗo sura ko jippi ko hitande jeego fergu e laaɗo sabo salama de ɓe fokkutuno Makka waɗoygol umra on manduɗo fiimum ɓe ari ha kawete ɗon Hudaybiya heeɓeɓe Makka ɓen sakkiɓe no aroyde jandagol fi muɗum nde hewtude e pilasi mum on ɓay woni ɓe sakkike ɓe jogii ko jogii kon hakkude maɓɓe ko annduɗon fi mum ne yewde yeeso fi muɗum seeɗa si hewti ka pilasi mum fi mum no yewga nokki ɗiɗi e oɗo suura inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah laqad radiya Allahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara on saayi ɓay on ɓay a waɗi jonnugol Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ahadi iwrude e sahaba en no wiya ko ɓe temeɗere num wulure e temeɗɗe tato no wiya ko wulure e temeɗɗe nayo no wiya ko wulure e temeɗɗe jowo konngol hakkude on ngol ɓuri lollude wonde hadi ko ɓe wulure e temeɗɗe nayo e jonni Nelaaɗo ahadi wonde ɓe haɓay fi diina Allahu kan tabaraka wa taala ko ɓey ɓe wuuri woni joni koye ɓe firtu horminago maɓɓe bo ɓe hiɓɓe ɓoro hadiyeji maɓɓe ɗi ɓe darintino ɓe yillito Madina ɗum ɓelli fi mum ɗiɗen e yewte fi mum yeeso seeɗa so hewti e pilasi muɗum ɓay woni ɓe ɓorike hadiye maɓɓe on ɓe hokkiti yiltitagol Madina hatto ɓe hewtoyde Madina oɗo suura jippi kono kala ko ɓen hino maaki kala suura jippiɗo ɓaawa fergol Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam Makka ɓe seeno Madina aray on ɗon ko tawaɗo e suuraji wiyeteeɗi ɗin ko Madina yankuuji e mana suura on ko jippi ko ɓaawo fergol maɓɓe Makka seeno Madina yon noon oɗo suura ko jippi ko hitande jeegaɓe e fergu wono andirɗon e tan Allahu innimo suratul Fath bismillahi rrahmani rrahim Allahu towɗo mo wi inna tabiti menen ko ɗuɗugal mangu wona ɗuɗugal limore ɗum geni fi muɗum fatahna laka min udditanima an o annabajo fatahan udditan mubinan ɓangugal ngal suuɗaaki ngal goɗɗo jiɓaaki fi muɗum honɗum woni ngal uddital yewtereji ɓuyno yewta e fe muɗum kono sabu saayi on ko ɓuri lollude e majji ko wondema uddital faandangal ɗongal ko sulhul Hudaybiya wa Bara'un Azib e Qatada par Jabir e Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ɓeɗo fof ɓe maaki wonde uddital faandangal ɗongal ko sulhul Hudaybiya wono Jabir o wi yimɓe ɓen no inna uddital ngal ko uddital Makka ngal o wi oɗo o inna fatahna laka fatan mubinan
wonɓe no wiide ko udditan makka ngal o wi menen min andano ngal min kontano ngal si wona sulhul hudaybiya. Bara ibn Azib radiyallahu anhu o maaki yimɓe ɓen no wiwde ngal uddital ngal Allah yewti fi mum ka suratul Fatih ko uddital makka ngal nana yimɓe ko no wiwde ɗum anno yimɓe ɓen kene woɗay ko ɓe mala yaqini e mum ɓe yewtano fi masala mo ɓe waɗani bahs ɓe ɗuɗɗini e mum ha ɓe hendo haqiqa makko no heewi iwde ɓaawɗo tekkiɓe no ko zamanu meɗon hannde ay noon fi ko hunde nde hana goɗɗo ana kukkade e masala mo o waɗali tahqiqi fe muɗum mo o wesalimo ha o hendi nendidin e makko ko hunde nde hana wala ka kufma laysa laka bihi ilm. Bara ibn Azib radiyallahu anhu maaki sikki ala udditan makka ngal ko udditan o wi kono udditan ngal Allahu yewti fi mum ɗo ko sulhul hudaybiya. O waɗi noon ngal ɗo udditan oɗo sulhu ko oɗo woni ko daɗɗani udditan makka ngal ko oɗo woni ko daɗɗani udditan makka ngal eɗen nganndi addo ɗum hari da'wa on no soki laawol da'wa on no uddi newodano koyo hari newaaki addo ɗum no da'wa on saakitoa kono ka on sulhu ɗon wanno laawol ngol udditi woni hannde kadi faalaɗo yewde makka yo yew faalaɗo yewde madina yo yahu Quraysh de ko ɗi siniraaɗo sallah sallam e sahaba en woni duuɓi sappo haldama gere ala hakkude maɓɓe ndege laawol da'wa o udditi no gandal ngal saakitore udditi no da'wa on saakitora udditi ko ɗum waɗi da'wa on ko moƴƴere mo ko ɓuttu enen julɓe ɓen denti ahlu sunnati wal jamaa ko ɗum waɗi si tawi ala daroran ko fi ɓuttu hewtiti ahlu sunnati wal jamaa ngal ɓe tawaka e kala feɗɗeji ooliɗi ɗi kala feɗɗeji bonɗi ɗi wonɗi noddude e murtugol sengoɓe yeesoɓe wonɗi noddude e wi'gol yo waɗi yo hareji waɗe tawa sartiji ɗin hareji timma ahlu sunnati wal jamaa tawɗaka e feɗɗe hay wotere ɗin feddiji bal koɓe dariɓe haɓugol fikira ɗin feddeji ko waɗi noon oɗo islam wona sakotoɗo hinkari na sakotoɗo ɓiiro ko sakotoɗo da'wa on noon ko ɓerɗe ɗe wona noddede si tawi woni laawol ɗuɗɗitike no da'wa on sakitire no duɗe ɗe yaajira no gandal ngal sakitora kala weeɓitanaɗo l'islam weeɓitirde noon si tawi ko jooma hakkil mo allahu moyani moƴƴere o jaɓa l'islam ko ɗum waɗi si ɓaawo oɗo sulhu fatu makka on de ko hitande onde waɗi hitande jeetati fendu joni nelaɗo feri makka ɓe seedike madina ɓe woni madina duuɓi jeego ko wanno ko sulhu ɗo kaka hitande jeega ɓeɗe waɗi ɓaawo ɓe hokkiti yahugol umra ko jeɗoɓe yiwdi madina yaadugol makka ko jisɗi kon ko wuɗori e temeɗɗe nayi duuɓi jeɗuɓe madina duuɓi jeego kono ɓaawo oɗo sulhu waɗi feƴƴi hitande jeeɗiɗaɓire nde naatanama hitande jeetataɓere nde ko hare udditan makka nde yani ko addata hare nden ko yani anduɓe fisi ƴedditi ɓe fisiraɓe no andi fi muɗum ko Quraysh ko firti ahli ɗi ko jeɗoɗeɗaɗo iwɗuno madina yiyahugol fi fatu makka guluje sappo haɓoɓe e tan e ɓen ɗinɗon duuɓi ɗiɗi nde wonno laawol da'wa on e laawol jannugol nde waajamo ngol udditike sahabaɓe ɓe darike darande nde ɓe andira nden ɓe sakiti da'wa ɓe sakiti jangino ɓe sakiti gandal islam ngal jeɗo ɓeyditi si wulure e temeɗɗe nayo illama e wuluje sappo ko jeɗo heddi différence on ko jeɗo wuluje jeetato e temeɗɗe jeego e nder duuɓi ɗiɗi ɓayɓe ko wiyetake nde
julɓe ɓe moyatu no madina e hokol fatu makka ka kono différence on ko guruje jeetato e temeɗɗe jeego esan fatu waɗi heɓi ɗum ɗon ɗum noyoni fatu kayana ko ɗum waɗi ko ɗum ɗo woni ko ɗaɗɗani fatu makka o nam qur'ana firtake mana fiwi goɗɗo inna fatahna laka fatan mubina no anda fatu makka ko fatu joni on tigi yetta tumona wa fatu makka la a ɗaɓɓitay konnguli karamokoɓe ɓe ɗaɓɓita hadisaji ɗin ko alman ko hadisaji ɗin ko firi qur'an ko honɗum woni ko hadisaji ɗin yewti woni ko firi o inna fatahna laka fatan mubina nam allahu azza wa jalla o andini ko fi honnum o waɗani neɗaɗo ngal ɗo udditan kayɗe kadi ko ɓangungal na suuɗigal liyawfira laka llahu fiyo allahu yafanoma fiyo allahu surrani an o annabajo ma taqaddama hunde ko ardi min dambika immode e bakkatu ma o wa ma taakhara e hunde ko sakkiti piiji nayi o kontino o hikkidi ala on ɗum liyawfira laka llahu ma taqaddama min dambika wa ma taakhara fiyo allahu surrane o yafanoma konko ardi bimana ko feƴƴi ko tawi waɗi feƴƴi immode e bakkatuji maɗa ɗin e konko sakkiti bimana e konko waɗoyta kono waɗa aldaw ko nelaɗo ɗum heeɓi ɗum kala hadise mo yiwɗa mo waɗi hunde kaari allah yafantomo ko adi e ko sakkiti hadise ona sedduɗo ko nelaɗo ɗum heeɓi ɗum ɗo yeewo firana kambaho mata kaddamne tambika mata akhra man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama ta'akhkhara mo der ɗon ko ma taqaddama min dhanbi na joni noon ko honɗum e bakkatoji ko haala ɗo liyawfira laka llahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar haalaji boyi ino yewta e feemum kono ko ɓuri jistude kon e mum qur'ana koko feeñi e mum kontirirte ekketake ko feeñi e mum ko yehay e ko hina ɗum ɗum si wona wondude e dalil ko wiyaɗo konko yawtinmode e bakkatuji nelaɗo e ko sakkiti e hoorede nelaɗo ko masum ko aynaɗo bal hay atto annabaku ngum no inna wonde nelaɗo sallah sallam ɓe yanani e bakkatu jano wono sujjangol sanama e ko nandi hen atto annabaku allah no yimidi e muɗum ko honno woni bakkatu on ɗo ko amma si tawino ha ina faggitino bakkat ko adi tawino kadi ha ko a faggitoɗoɗo bakkatu ko aroyta kon allahu yafantoman ɗum ko mana ma ɗum hara mana on bakkatuji wiyaɗi ɗo ɗin koko tawata kon kenen piiji ɗiɗi fewdonayi nelaɗo ƴetta ko moƴƴi kon ɓe ronka ƴettude ko ɓuri moƴƴude kon sabu tawiya basaliya hana hunde moƴƴere no inde bakkatu kono e sengo moƴƴude ɓe nduudi hunde ko tawa neɗɗo o waɗa hunde moƴƴere o heɗe ko wan noon tawa no ɗon no takko mayel ɗum ko ɓuri ɗum ɗon moƴƴude ko duwano wadde woɓɓe no inni koko ɓe ƴettuno fidiya immorɗe e dahaɓe ka badir wa hakaza ko ɗum ɗo woni ko ɓuri jistude e muɗum ko tawata no yanayi noon nelaɗo sala sallam ƴetta ko moƴƴi ɓe hecca ko ɓuri moƴƴude ko e alhaaliji ka tawata ɗum waɗi ko ɗum woni ko wiyaɗo bakkat sen ko nelaɗo hakke ko tawata hiɓe teddi hiɓe mawni ka allahu tabaraka wa taala tawi ɗum ɗon wona bakkatu ka haqiqa kono sengo maɓɓe kamɓe no konta on de ko bakkatu neɗɗo mo koɓa ko ɗum waɗi mo koɓa no woodi piiji goɗi o waɗata siko tanama siko goɗɗo mo waɗi ɗum woɗetake hay hunde o miñetake o aybintake ɗon ta siko mo koɓa si o waɗi ɗum kanko kondede ko ennan na ɗum koko ɗiɗi wa yahdiyaka o fewni siratan e lawol mustaqiman fewugol holli hade nelaɗo ala e lawol fewugol eɗon wa yahdiyaka siratan mustaqim mana o tabitine lawol fewugol ko ɗon ɗa e mum ɗo no way ko onde jangude ko faati e ihdina
الصراط المستقيم فيهم من إلاول فيهم الله دون يندم الإسلام ولم ينطق على الإسلام ويا الله نبي الدين وبيد أيدي أنا كلا كجوي تدادينا كان بيد المنود يسوع نود يكون يسوع الله إذا الله نبي الدين وفيهم إلاول فيهم وكل ما نبي الدين هكذا دون يدي وينصرك الله ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ماذا ساجد الدين ما كان دينك هذا وهندك لك وهذا هندك لك دون يدي مندون ويهديك صراطا مستقيما لا يضل وينصرك الله بمولد ونصر بلدا عزيزا تبدو نعم هو يعني أرتاب أمور الإسلام هي بلد الله ولا بلد دينك هذا ونعم هو يعني أرتاب أمور والله أولي جلو من هو يتعكني سيدي ويلسنك في دينك أن إذا تبايعتم بالعين وأتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا لو دينك اللوي وإن جلد بولي نرى ما إذا تبايعتم بالعين سيولي قرب هو لدل بنون داك هو لدل سفر جالي هندل ورضيتم بالزرع إن جركي رمكم وأتبعتم أذناب البقر إن جركي بكنين بما ناتيكم في أرنون هاجمين وتركتم الجهاد في سبيل الله ومأتي وقل الجهاد في سبيل الله وانسى الله ولد يهور مولهم خيال وإذ تتعد يهور مولهم يقلون دينهم ndom الإسلام هو الإسلام هو يدا كون نغن نجوك بالإسلام بين نجوك بالإسلام بين سن من كني سبتي جتي أنغان هو هذا سبتي جتي أنغان نعم إذن بارك الله تعالى والذي وكان الله وليوم أنزل السكينة جبن وليجد ولتبت والبردين في قلوب الذين يبردين في قلوب المؤمنين يبردكم للببين ليزدادوا في ببيت إيمانا قردنا مع إيمانهم ولدكم للمحقا أول سكينة كتبتكم قلت قردن تبت قردن تيد قردن تيد قردن أعزينا إذا كان disabti jadi Quraisy Nodi kasuluh Hudaybiyah sahabat ini sabti di Yembu la pamoja di sabti di sabtu memang pamoja hasaina malumaki yude usilni sikena kali dan memang kusiwana adanya bawani di sabti dengan di masjid jadi di masjid bayoni Quraisy Walidi di sabti lagawa masjid Bismillahirrahmanirrahim detaake kaydi di ahli di wona winde de mum Muhammadu Rasulullah winde taake ton mo yalti l'islam o yehi o tawi hefeɓe ɓen haala julɓe ɓen jogaki gonga jokkutugol mo yalti keferan kaabu o iwi Makka o yehi Madina julɓe ɓen jogaki haqqe wernugol mo kono si tawi ko iwɗo Madina yehi Makka kadi o yaltu l'islam hefeɓe ɓen kañum no jogui gonga wernugol mo julɓe ɓen jogaki gonga jokkutugol mo amma mo yalti dina sanam o ari Madina hay julɓe ɓen kañum jogaki gonga wernugol mo hefeɓe ɓen ne jogii gonga jokkutugol mo ɗiɗo sabtije ko nandi e majji nelaɗo jaɓi ɗi ka bismillahirrahmanirrahim winduno ɗon e Muhammadu Rasulullah nelaɗo wi Seydina Aliya yo montu Seydina Aliya tawi ɗum no sabti e maɓɓe nelaɗo ma kadi Seydina Aliya hollan ka windiɗo non nelaɗo janganaɓe windata ɗon ko selli ko ɗum ɗo wona mankande maɓɓe ɓa ɗum ko mu'jiza ala woɓɓe kono inna wiyetake nelaɗo windata ko jangata ɗum ko koni ɗa ɗum ko mu'jiza noon ɗum ko timman ko wonande nelaɗo sallah sallam nelaɗo ma kadi andi hollan ka windi ɗon andi holɗi ɓe monti kala sartiji ɗi sartiji ɓoyɗiɗi ɗi Quraysi waldini nelaɗo inni ɓe jaɓi on sahi Seydina Umaru o ari ka nelaɗo inni ko fiurnum jasinanten hoore men yeeso ɗe hefere ɓen nelaɗo sallah sallam maki ko ndiyamiraɗo o yehi ka Seydina Aboubacry o yehi ɗo woren Seydina Aboubacry maki nelaɗo sallah sallam ko yamiraɓe idan
ɗum wembuɗoɓe ko mawlana kono allahu tabaraka wa taala tabintiɓe ko ɗum waɗi hay ɓaawo suudu en gasude nelaɗo yami ɓe goto kala yo hirsu hadi e mum o wembo ɗoɓe maɓe waɗa haaɓe nelaɗo kamɓe tigi ɓe hirsuno hadi e maɓɓe ɓe fembi ko on saabi fof maɓɓe ɓe fembi ɓe hirsi hadiyeji maɓɓe ɓe fembi kono allahu tabaraka wa taala e dow ɗin haaliji ɗon fof ko ɗum waɗi ɓaawoɓe ɓen ana enen ɓe wontirɓe ley eɗen haani jaɓande yeesoɓe men ɓen si tawi woni feeñaali feeñande de ihtimala ala e mum wonde ko ɓe woni e mum koko oɓe ko wannon kamɓe hiɓe suuto koye men sutaaki kamɓe hiɓe ayneta koyete ko peesidirgol bayna almasalihi wal mafasidi koyne en hewtana gandal muɗum kadi haanaka miijone wonande ma enen hiɗen ɓuri allah ɓuri ɓe haanaka miijone enen hiɗen reeni hiɗen ayniti hiɗen waɗini ɓuri ɓe haana na ko honɗum wiyano si tawino nelaɗo no jaɓataɗe saftiji koye geɗe waɗu eɓe jogii ko doole ɗe ñandani ɓe waɗira geɗe si geɗe waɗino koye wone on ko yaneteno koye wone on ko holtayno koye wone jomema hettayno ko lorra hon ko woni si windaka ka kaydi bismillahi rrahmani rrahim ɗum ɗoyɗay waɗe bismillahi rrahmani rrahim ka allah ko lorra hon ɗum woni si windaka ka kaydi mouhammadou rasulullah ɗum ittay mouhammadou rasulullah ko fayida hon ɗum woni si innama yo winde ka yaltoy wo tawi noon wona ka moƴƴana juɗo ɓe yaltoy gonno fayida on ɗo eɗan ko peesidirgol ɗiɗo piiji ko enen mankira ɗen ko ɗum no tawa e ko woni addude halaluji moolanaɗi e hakkude umma ko ɗum waɗi si allahu mantiri moƴƴere makko nden ɗo janti moƴƴere makko nden ɗo o waɗani sahaɓe anzala sakinata fi qulubi lmuminin ko ɗum ɗon satti jaɓugol ko fof ɓe jaɓi ɓe ɓenni ɗum ɗon ɓe moɗi tabite hoore maɓɓe résultat mo moƴƴi ka o moƴƴaani ko ɗum sinan ɗo mawɓen no makayno ka meɗen mawɗo jooɗo to leydi o hayno ko muudi so yeeti ke fay ɗum ɗum fii ko hayni ɗo fay ɗum ko ƴawa haa to inna kañum jippo inna kañum jeya annda wonaa ko ite ɗe yiirete koko yiirete taskanɗe luggude gandal e khibra woni ko hawtodirta hollanen ɗanke o ɗum ɗo idan هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ɗum ɗo kadi ko mantugol sahaba en mo heewirɗini sahaba en ko ɗon suratul fatih eɗon anndi nde deftere meɗen al manzumatul haiya eɗen anndi ko yewti ko e nder mayre wonde ko ɗokkeeni jelu allahu manti sahaba en ine ɗo ɗo sura no tawa ɗin men toyde o ɗono هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين كم ونما كهودايبية ناس صحابين كم إننا مؤمنين كم إننا يسوع كذا لما رضي الله عن المؤمنين كلوا المؤمنين بيرو إني كهذا أرجع كذا بيرو دي كنا نقول الدنيا عند كل بلد جامن دسياكم نقول الدنيا موجة الله يرضي إذن الله جبري سكينة يبدأكم ببدون صحابة ونوكك وليبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في يبدأ إيمان ونبي إيمان ما فائدة جدًا نودرو ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كو نتوعي فائدة ونرو ونصحابة ونرو إيمان فبسمني مع إيمانهم إذن wonde imanu maɓɓe on kañum kadi ɓeyditino iɓe daranino ko ɓeydata imanu maɓɓe o liyazdadu imanan tati wonde imanu yasidu wa yahbus iman no ɓeydo no ɗuyto iɗo nandi aqida ahlusunnati wal jamaa o e fi masala al iman e ɓeydagol iman e ɗuytagol iman o majjaka ɗum alhamdulillah idan ولله الله ولن جنود السماوات كنيد كم ولد والأرض إليه وكان الله ذاتك وسيراد علما وأنه حكيما ونيمد معنى يودر لهم وانده
اللهم يكون لك كمول كليدي ونوين لك وما يعلم جنود ربك إلا هو لمراء الدولة سمفالانو ويمتان جنود من يبدأ بها في سبيل الله وحتى يكون لمكو لموايا أن الملائكة يقول تكتهم كينا في بلهم كل كبير مصارين لي يؤمن تكي أندر وحبل في دين الله حبل وونكي جدي حبل جودي حبل تنكم حبل كان كوني بهذه القول كبير مصارين لهم وليدخل المؤمنين وفي ينادكم بوربهم والمؤمنات يكون بسنة بهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لو هذه في آية لو أنه صاحبي في لا والألقون حريق يقول لي الله تبارك وتعالى وانده لندن كونا يدوس كسبب يسببه جنات ولا جنة كل وقت سي الله سبحانه حبو برميلك وتكو حبيب الباندو حبيب الكافة معه حبيب الرنجل دوني حبيب الدعوة التعليم يعني دعوة تعليم دعوة ko hawre ko haɗe ko nden ɓurimawde ko nden addi ko nden kadi woni arata e saara ka tawata nder ɗon ine ɗiɗɗiɗina waɗo kala saa'i ine fewɗi ko nden kadi adda sarineede ko nden kadi adda sarineede ko nden kadi woni arata e saa'i so wona ine fewɗi amma hare kafa nden no ara e saara tawa saa'i ɗo nde newɗaka كأسره بسائنا أن يوم القيامة كنا لمن سأتي سيسافي جدين تيمي عليه نويا ميراي لوات سيسافي جدين تيما على نوراك لوات ناسي بكو إيم ده وني أكاد هند كي بتقول في أبو يجول بدي تفي أبو يوندي إنك لنوات هاول تويتو موجب فده كوي بمجد بيوني من تله إنا هاول هاول في دينا واحد بكو هاول دينا ودي نهار دينا ko diina ɓe woni haɓude ɓe ala haɓande diina o kala anda ɗum nambaraji maɓɓe ɗin nambaraji golle maɓɓe ɗe mo kala no suki lorraji ko woni ƴeegude julɓe ɓen kon sabu ɗin alhaaleji maɓɓe mo kala no suki idan on ɗigi famatu siɗa anndi sabbiji mum ɗi ngalatɗa si anda andu tun heɗi to tun ko kala ko ɓe woni yewtude ko wona haɓangol diina ɓe woni bal ko haɓugol diina ɓe husɓe ala nafirde diina bal ko yornugo diina ɓe woni na ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سبدلنا كما كل دينك يحبن دينك ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك كن ذلك نادي الجنة يا بني بكر كن ذلك عند الله الله فوزا ومن عظيما وهدى فمن زهزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ويعذب المنافقين وللمنافقين بوربهم والمنافقات نافقين بوربهم والمشركين اشركوا بوربهم والمشركات اشركوا بوربهم الظانين بالله بن سكوا الله ظن السوء سكة ومن قراءة ظن السوء سكة ومن الله تبارك وتعالى أقول نافقين بن سكوا جنتي هذا اشركوا بهم don no dindi ni wonde lorra naafiqiiɓe ɓen e julɓe ɓen no mawni ɓuri lorra heeferɓe ɓen lorra naafiqiiɓe ɓen no mawni ɓuri lorra heeferɓe ɓen an noon keefeere mo kala nandi ko keefeere sowona hara ko neɗɗo mo haajaga ɗiino wara haaju e keefeere e so waɗingal haaji amma naafiqi on ɗon hino ɓisi hakkude jeɗo reminen kutol ko ɗum waɗi jumata si innama naafiqi ɗen to ete leɗɗe mawde ɓuri keefeere naawi jum فالقرآن الذين هم بين المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، بنسيكم يا الله سكر قنده وجيني كتاب التوحيد يقولون ده سكر قنده إمام محمد بن عبد الوهاب بوادي دمان هردينا لدوان في مكة في أورو آية ko والله تبارك وتعالى جانتينو سيكو قروان ده نلاد فولاتا سيكو قروان ده الإسلام فولاتا سيكو قروان ده هفرتين فولا جلد بن فولا ده دوبي ده كلان دهم sikugol wonde Allah wallata julɓe ɓe sikugol wonde Allah wallata nelaɗo e ko nanndi hen ɗon fof yo nganndi wiyo mum ɗon wa ghadiba Allahu alayhim woni e dow maɓɓe da'iratu sawi yidɗodiral bone bi mana bone moɓe taƴƴini on moɓe sikki on
ujana julde den on bone ko wala mabbe yanta on bone ko wala mabbe yanta wa ghadiba Allahu alayhim Allahu dikido mabbe wala anhum uhudibe wa a'adda lahum mukammila li jahannama ila jahannama wa sa'at jahannama mudi masira burdo walillahi Allahu yakuri tango nyedo no samawati ko ni kam wali wala de de wa kana Allahu la azizan ko tendudo hakiman ko nyenyo Paulun Allah inna tabiti mening rajul wa doga inna fatana laka fatan mubinan inna tabiti mening arsalnaka min nabiyika wa Muhammad shahidan ko asedi todo ko asedi sede de hore motere ko asedi to kadi hore mabbe nyande wal qiyam wa mubashiran ko abeltino beltini la kala ko din wadi ko mokki hore mo joddi mokki wa nazilan ko hudbino bimana hulɗini la kala yenduɗo Allah tabaraka wa taala wonde si o maayi muɗum haray mo jojjiɗi e muɗum leɗɗe ko amma ɗumtowo e majje ma ko hina li tu'minu billahi Allah neliri nelaɗo o waɗimo seede o waɗimo weltinowo o waɗimo hulɓinowo li tu'minu billahi fiyom gomɗin Allah on wa rasulihi e nelaɗo makko o كرم الله الإمام ابن كثير رحمه الله ومعك أوضو آية لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إذا أوضو آية الله تبارك وتعالى نجنتي له في حقه ما كان الله حقه نرادو وفي حقه إبتدتي فجأة يارنده وجنتي حقه ما كان الله حقه نرادو هروتي onto woni onto be kafi haqqe ko ka gomdine ko ko wajibi e neddanke o yo gomdin Allah ko wajibi e neddanke o yo gomdin nelaɗo Allah on ɗon be kafi on haqqe mo gomdini Allah gomdinani nelaɗo nafay mo gomdini nelaɗo gomdinani Allah nafay ɗon ɗon julɗo ko wajibi e makko yo gomdin Allah o gomdina nelaɗo li tu'minu billahi wa rasulihi awani dong hakke mustarak non hakke gondi gongol Allahu enela no kafe on do bimana agum dinai Allah gom dinala ko do wadi kalimatu syahada on la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma gebal imandal kala ko be kuyari ay so be bono yari ko ina dum dum o wi din hakke ji don ko nela do di herdori on woni ɗum wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ndo ko nelaɗo hedda hay fi woɓɓe go noyni ko hina ɗum ɗon kono woɓɓe go ɗum ɗo yaari wa tu'azziruhu teddinon mo kanko nelaɗo on ma mawninon mo wa tuwaqqiruhu teddinon mo ko wajibi e julɗo nde o teddina nelaɗo sallah sallam ko wajibi e julɗo nde o hormina fiinde anda nelaɗo sallah sallam no mari horma no mari teddugal Allah no mawnini fi makko ko wajibi e julɗo on nde o jonnita ɗo nelaɗo sallah sallam ɗo ko haqqi hettaniɗo nelaɗo sallah sallam kala mo koɓe ko marki amma tammum ɗum ko haqqi e Allah wa tusabbihuhu bukratan wa asila subbinina mo kanko Allah ma subbiniɗo ɗon ka makko kanko Allah bimɓi ɗiɗi nelaɗo subbinginantaki ko haqqi Allah personnel wa tusabbihuhu bukratan wa asila ɗo no naati ɗa Allah amma ta ko waktuji ɗi woni ko faandaɗo